Ushembe-uPhelele-Channel
wafika lapho ambonisa isintu uJehova nasezulwini ithi nasiyethi namkhathi kamayelisa ithi ngikhuphukela umfanisiyo ngehla semuva kwabo izizwe zonke. Jehova ngempilo wami zonke izizwe zikhona. Uthi abantu bekhuluma nasezulwini ngase ngikwazi ukubona umuntu ngimbona njengamazi babone ebudleleni ngibona phakathi. Kanti uNkulunkulu njalo nganazaletha ngenye imini kwasamakhosi kufika indoda. Kufika indoda yangabe entuthuwe. Ungathabela inesitolo ngabasebeyibhekezele iy'khathi yazabiza abantu nokuqinisa nabazibethela zangena iy'gebengu zatapa esitolo sakhe. Lunye usuku wafika sokuhleli inkosi uthile lenkosazana esihlalweni ithi beyiqhamuka ithi hamba tishuba noma ngidlala nayibhola. Uthi umuntu ebona yasimba lapho uNkulunkulu namasimfisa mbele. Asimba lapho uNkulunkulu ithi inkosi uthini ithi woza mngana. Ithi bonami sebengibedile sengizengabethela ngathi ngakhathala bageza isitolo sami entshontshe. Ithi inkosi yomusa mntwana kaNkulunkulu ufuna sibenzeni. Ithi le ndoda akubulala mntwana wami. Ithi inkosi yomusa asibabopha sibagweba. Nambala zabuya igebengu zasha zabosha zagweba zagwetshwa. Ujesu udlula inkosi ubheke enyakatho wasikosozele entuthuwe yafika le ndoda asazi yafika yathini kuwe kodwa yathi sibuya kuwe ngezulu yafika yathi hhayi ngalowana uphethe nje umngane wami. Ufazi lawo usheba kafa Nazaretha. Kathana inyama umoya uphuma ungene enyameni entsha. Sifisa uNkulunkulu sinethemba ukubonga labazali umsebenzi wakho Nkosi ukhulile weNabachu futhi weseba abazali balabantwana weseba abagqoqwa ngey'gaba zabo weseba Nkosi amakhosi ngisho amakhosi bebephambi kwabo ayasikhuthaza ukuthi singapheli amandla ngoba ukwakheka komuntu omusha ukwakha kwezizwe bayibhekile. Kuleyo suku Nkosi amakhosi abafundisi bakho la khona baze bayiphonke ukuthi bangabefundisi behle balingane nathi bagqugquze nathi ngoba bayazi ukuthi monganakile amakhona esibasi kusasa. Monganakile amazinga esibasi kusasa. Seyimbuzi. Abafundisi khona bazingane. Thina sibesazi umfundisi kodwa inhliziyo zabo zokufana yakhuluma ngawo uJesu Kristu eNazaretha ithi indoda ngento njani isangena ezulwini uJesu waphambili kancane wathi ufika abantu abanjesu. Uye usuku umzimesephakamele uvangela umdluli isafundisa umdluli kwathi usihambile emhlabeni esengoziwe edokotweni kwabinwa nkosini ilanga yathatha ubholwayo yathi sendleleni ibheke edokotweni yabona inganyana emfana endleleni yasithatha igoli yabanalo yafika ngele edokotweni yamaphezu kwekhanda kamdluli nogqoko akusolobona igama lakhe. Yafika shaya nogqoko phezu kwekhanda lakhe nazilezulu yashambisa kathathu Solomon wathi bethuke vuka ebona inkosi bekhanda lakhe uthi umphakele umdluli awunayo ingane ethi ngisiyambuyisa. Uthi ithi kungahlawule mvana umdluli ungeke Solomon ungavuki yikho ngithathele ingane ngoba inhliziyo yakho wena njengale ngane. Sifuna abantu abanjalo ngazulezulu ukwakhuluma Nkosi amakhosi phezu kwentamo yaseKhenani wakhuluma indaba enkulu ngazulezulu wathi uke wayibheke uNkulunkulu uyolungisa indaba yomntwana wakho into enisibeke esikoleni wakhuluma nabazali abakhulu kodwa nangithintana Nkosi amakhosi uNkulunkulu ulungisa indaba zabantwana bakho isikhathi esingathi. Manje namuhla ngiyolungisa indaba yakhe esikoleni kunobaba abangazishubake uniform esikhulu futhi isimalini kodwa ushebe uNkulunkulu uyolungisa into yomntwana wakho zafunde ngoba ufuna kusisiza sikwazi ukuphila. Ushebe ufuna iy'ngane zakhe zibe namagama okuphila kodwa amagama esiwaqanjwe abazali esingeke basikale wona kodwa mase esikoleni suka namagama okuphila. Akekho indlela abingakathi webhuthi wathi uyakhawuntela wathi uyejile wathi uzohlala wena bonke la magama athi ngoba kunabingama wathi uyohlala wena bonke la magama siphila ngawo sifisa wonke umuntu omusha kuleli banga athole igama ozoyiphilisa ngalo. Yiqala kunesizwe lena 26 years ine-honors in-psychology ibuyelela grade 12 iqasho mnyango wezemfundo wena una-21 lokuhlekela nawo grade 12 usafunda 26
iqashiwe permanent. Insizwe encane lesi inge-honors psychology, iqashwe umnyango wezemfundo, ibuyela grade 12, iyofeza iphupho lawo lokufuna ukuba udokotela. Bonke abantu babuyela esikoleni. Bese niyakumanisa, yazi lesiZulu, umthixo wethu. Bese niyahlukanisa, kusaqale sokuningi okukhulunywayo la. Kuthiwa indawo inkonzo-yeNabachu-iNhlal'suthi-08. Akakasho uNkulunkulu sikuzwile okuvaliwe. Ningathi makuphuma lapho sami nifike niphikise ingane. Nifike niphikise ingane. Inkonzo-yeNabachu kusisiwe iNabachu isemthethweni, iney'nhlelo, inabaphathi. Futhi bonke abantu abaphamba kuNabachu asifuni umuntu ongaphethwe ndawo kuNabachu. Sifuna nomshumane ukhokheli. Njengoba sasazile ukuthi sizoshona orazi ihlazo ongaziwenza noma yini. Bese niphatha-ke nihlonipha abazali, nihlonipha amadoda. Osamakosi uThixo uNkulunkulu. Sasiyabonga abantu bezulu. Ulithemba lethu alikho elinye ngaphandle kwakho. Inkosi isisize.
ibali lakhe sasikhona noma sasibancane sasifisa. Kwakhona no-Prince Mabhuku yakhuluma ngayo inyanga ezingafuna abahlobo bami basesifana no-Prince Mabhuku nawuyakhona. Angazi waphambanaphi ey'khulumeni kubanga ukuthi lo mprofethi wase-Afrika noma umprofethi nje wenze ngakithi ngakho esisukuma inyanga yezulu yasukuma ngengoma ka-89 yathi thina sikafikile lofe usagila somsizithi esashaya iprofethi lokho ingama esithi lo ikhomba inhlelo kababamkhulu bakuvulile yayifake i-automatic gown emnyama nesigqoko esimnyama iyayifaka ubaba umkwele ngalolusuku. Ithi mayisukuma inyanga yezulu ithi lo akuye nje umprofethi wakaZulu kuphela, umprofethi lo wase-Afrika. Njengoba sebefika eMozambique unyaka nathi mina nguNkulunkulu wase-Afrika. Ngoba kwakusho ungalozini ngoba kusewuyena ungalozini ayibonge inkosi. Ngiyafisa bantu abasha yonke into esiyenzayo ixube lapha esifanele ngoba ithi inkosi noma uyahlabeleka uyihlabelele noma ngabe uyagida uyigidele. Kwaye kwathi ngomunye imina inkosi yesibili iyobhabhadisa ngapha kwabaphumulo kwakuzaba nemigidi babe sebeyavunula abantu kwahamba isikhathi lezele ukuthi uma uNkulunkulu eqeda ukubhabhadisa bese beya emgidini. Isigubhu sakhala phezu kwesiziba bahlala yasondela isayisa ukuthi sivulule ngamabhisha yamanzi. Wathi uma uNkulunkulu ebhabhadisa losefana nomama oweza enkosini ilanga izobhabhadisa wamcwilisa lo mama. Wathi levuka lo mama wavuka amadimoni afuna ukuzoba ngomntana wenkosi. Esiphusha inkosi ulanga kumasikota mphushela lapha. Ithe mayiphusha wasukuma futhi lo mama. Wenza uvuka amadimoni ngoba usheba amadimoni wonke ayaphela. Usheba amadimoni wonke ayavuka hlanza. Wambona umama usakuba nalo leli dimoni yaphinde inkosi yamphusha. Kwathi uma esesukuma kwesithathu lo mama efuna ukuze enkosini kwasekusukuma insizwa yayivunule kahle yathi qhwambe ezindlini yafika mbamba lo mama yamkhiphela yathula nje inkosi yangasho yaphabhadisa yathi mayiqeda isithi yonke into uma uyenza umayenza ushela iyizi ngoba mangase kusuka umuntu athi usondela kuyisa sihlalo singenzi lutho kokuhlala kwethu nokuyisa. Yathi bonke labo bavululile abaphungula umgidi wabantu bokuvula uzoba kulensizwa ngoba yena ngoba ilapho izovulula emshayeni. Ungenzeka bantwana abasha xa ishuthi ezulu uzoshumayela lokho uzoshumayela. Ungenzeka usizwe waphusha waze wathetha uNkulunkulu sonke sabanecala kanti wena uzini uzoshumayela. Yayisithi inkosi bonke lapha abavulula abaphungula umgidi wabantu bokuzoba kulensizwa ngoba yona ukuvulula kwakho sonyazi yonke into yayo iqhubunyazi. Nkosi yamadoda omhlaba nyazilevuka uNkulunkulu uthemphumelelisiwe lapha kwathi umntwana wezwe lakithi wakhala kwathi lo mngani wakhe ongalonina osegoli ingane yakuba nomngani wakhe ongelonina zayo isihlala emshinini ibikhoma inyanga ey'ntathu bayacela abazali bazoyicisha imshini. Le ngane-ke ibibonile ethazo ezinhle zokuphakamisa unyazi kulo mngani wayo wenyazana ngoba sazi zathi ethazo ziphakamisa. Yayisithi lokhu kohleze umncoma uNkulunkulu engemsize yini umntwana wakithi ngoba ekhaya sekuthiwa bazogqamela umshini sekuhlale kakhulu besithi lo mntwana angazi kodwa ngicela ukuthinta uMshumayeli
yazi singithini lapho wawukhambele insizwa zolakabhekizulu ngasho nomntwana ngathi angazi ukuthi ngothola ithuba kuNkulunkulu uzobe khambele insizwa zolakabhekizulu ephuthuma kodwa kuyothandaza uNkulunkulu ngoba konke ukuthanda lebala nkosi waqhamuka sekulethu wangena kabhekizulu sekutambama angivane ngibike kuwe kodwa ngami esigqokweni sakhe wathi mawufika ukuthi Clinton uzongena ubamba itraffic wajika nje kancane ngabona isigqoko ngasengivika kusona lesigqoko wathi ntambama yabuza le ngane yathi ngiyini baba kufanele ngiphendule ngomjodo wathi hembe ngoba ngiyesigqokweni ngathi ngiyini ngoba ngiyesigqokweni sakhe iyaziwa le ngane nabezona kithi bayazi yakafika lo mntwana onakisinayo enhlanzini nomfundisi wezona kithi uyamazi kwathi ngakusasa ngangena umcingo lwabengane bashaya uvalo ngathi yazilozuluhane guys ngoba ngibikela abantu abangakhona ngathi mangilibamba ucingo lwale ngane esithuzane mkhosi esabela ngathi wona uthini mntanami wathi umntwana eParagwana usephaphela nabazali bafikile ezweni lakithi umfundisi ozolakithi wakabona ngaze ngithi kofana ngigcine ngizamile ukufika waphaphama nginike esigqokweni ingakho ngithi batabasha asihlela sifunde ibhangela lekhaya singaba abagxekayo ngayengeze kuye egxela ispoti baphatheka ngoba into zayo ekhaya egxele wagxela ispoti kabi ngakhumbula babe ngixoxele ukuthi kulana kumaspoti longalozile babevule ispoti uthi uzathi ungalozile wesibeka inkhongomana ngeseceleni bese besilo uNkulunkulu basezulu ngathi ngoba lo muntu mncane nakumina nje uyingane kakhulu angiphathi kobaba abafundisi usigxela kanjani waxela awuyigxeli ekhaya inganazi uyo umshisi wezinto nayo ayibona uNkulunkulu abusise sebenzisa Wababuza Nkosi ukuthi ngilandela
umane ngiphilela ngaphandle ngaphakathi ezoqina manje lokuphila kimi. Yini mina ngenza iqiniso ingakho abangaboni bagula besebeko. Abangakwazi ukukhuluma nabagula ngento bakwazi. Uthande mina. Sewuyivezile Nkosi ukhulu bakho kungalo. Ababe kade bekulandela baba umkhulu bamkwami sihalalisa behalalisa. Kodwa emini bamema baba bamsiza. Wathola incwadi yankimali kathiwa woza uzokwenza. Wathi mawuthola lo mlenze wathi ngoba ngabantu abami ngizona. Yazi kodwa ukuthi bafuna. Wangena Nkosi waphakweka wadliwa bejabula bemoyizele bezinkosi yamakhosi. Kanti bayazi kahle. Nkosi yasezulwini wathi mawukali bantu sonke nayo iyadla wasikhazi Nkosi. Wathi bantu abami ngizengibona. Nyazi ukuthi ngikhande izulu. Kukhona esifuna ukwenza. Isigaba esikhulu sabeleza kuqala sathi baba simo wenzekala wakaqoqa. Kodwa sifuna nazi ukuthi ngizezulwini. Njengoba ngizela lapha ngikholeka ukuthi ngizokwenza. Kodwa khona. Sabe isizwe Nkosi yamakhosi. Wathi makhulu sekufanele phandle izitha singaphandle kwehotela okuzwe kulo. Wathi mase kufanele uphume sowubona kahle becela ukuthi abaza becela ukuthi awubone wabantu emnyandela bethatha njengomuntu ngiyozonke. Isikhathi esikhulu saphuma kuqala sayenzela kuzizinto zakusekhulu. Bathi mina sesiyaphuma manje sophuma kahle. Sathi sitha manje ngokugqoke njengasobona kahle. Sathi isigaba esikhulu baba izomanga bese vele masho bathe boyizele memezi kakhulu ngiraki tobekuyela. Sathi isikhathi sakini sathi sabe isimoyizela sathi dale red carpet Nkosi yamakhosi sathi hamba lapho ukufundisa kanti ubone lokho. Wathi mawuphuma ngaphandle Nkosi izitha asayisana ngamakhanda akuzana ukuthi manje ngiyokhambayo kodwa khona zenza usuke ukuthi ukhulu ngalo kakhuleka sejulu. Kambama kwathi usana sasa iphumelele ngesikhathi sefeze isicelo lakhe wavuma Nkosi wathi namhlanje kwamkela konke elifuna ukwenza kimi. Wathi mawusho njalo kwashamsisi kambama Nkosi yamakhosi kwaba mnyama. Usuvumile ba zenze izinto ezayikwenza zithatha wathi bezithi mnyama ebusuku kwahlukana umoya ngenyama. Wathi mawusuka umoya ngenyama yaqhamuka okulethile obekade nguwe evele seyinguwe enkulunkulu umdaba wezulu nomhlaba. Wathi weJerusalema anazi bekuthanda lapha. Baqalaza abantu ukuthi lezi khambathi. Babuka bacela ukuthi umuntu ongambethu abantu besiki. Wathi weJerusalema anazi bekuthanda kangakanani ukuthela abantwana benu ngaphansi kwethuko labo. Kodwa kuvumi sengishiye emphitheni. Kanti mawenzele njalo lo moya wasezulwini Jehova amabandla uyeka uza kunenhlekelithi thina abafike abamnyama ababheka mayifika wabuthisa endlini kazulu. Esedumile ngale seyifile wathi ngishiya salamindalo ngoba nalo ngangifumana ukuthi ngikuthele ngaphansi kwekhona mayifika endlini kazulu ufika kaliwa uhambisiwe zabana inkosi usezikho. Kanjani kanjani uNkulunkulu bafika uNkulunkulu ufika kaliwe uNkulunkulu uyaqina useqinisizwe emasingena lesibili ukuthi isikhumbule babe ngilapha labaya uzoyabe kanti ekhanda wangena enduneni enkulu yasizwa isilo sababanga ukuthi iswana wangena enduneni yasizwa izokungoma wayisiphi wakhomelo khona ufune ukusakona akukhomhlanje ngebani. Wathi sume sathi siyudiswayo noma seyinkosi yenu ukhona ukuphila lapho kodwa siphili wathi khulekani bathi bayenze. Ngesikhathi bathi bayenze sesivumile wasesuka uNkulunkulu wangena esilweni. Wathi isizele ngesipinde isipile yanduna befuna uzomlungisela indibazulu umkhandele laba bantu zokulungisela bephambe bivisa abantu abakhe khona into engifuna ukuyiletha angisayifuna ukuyiletha abantu bemile ngifuna ukuyiletha sekuhlamuliwe awuhlawule nabantu wentela phesheya labana ekwaqeza uhlala wakhuluma ngizowaphumalo basimathuma thukhani lapha lithe izwi angitele kuphela sengiyasebenza
usuka kumalo ubheke ezantsi esikhothe ey'ntabeni zasewebisi. Uma usendleleni kafika izwi lathi mntunga mofika lapha ungayibisi kumalo wena Ushembe. Akusigaba ukuthi Ushembe, akusisoko Ushembe, mayefika imamukela insizwa kaKabinde, ithi umbani wena, ithi Ushembe. Uthukabinde lezo mthuthumela ukuthi khona into esifikile, Ushembe bantu uzokhobosa, nakhiseli. Okhoboso, kwaketwa. Utheshe Ushembe, wathi sekuyaqela enkabinde, ngicela ukukhuphuka, ngibheke kwa-Free State, lapho sengiyogcina khona engibuletheni, kanti sibheke KwaZulu-Natal. Liseni nembe, intetho ilokukhula kuzulu, kwakhe sekabazulu, kwabuzwe imva, banjani abantu, bathiwa ngaphambili, le nkosi ayidlali lena, ufuna inkosi. Wathi njengoba sekulungile, silike manje umntana amayelisa, kuyele eMpumalanga, eselapha nazi-ke bagcwele, ebheke lapho kuStabile, eThekwini, esekuthiwa sekulunge, yonke into abantwana bakhe basesibili. Leyo nto abantwana bakhe. Because Ushembe, wethile nyama because wethile abantwana wathi angafika eselapha eMpumalanga amakhaya ngamakhaya amjob Ushembe nelakithi ikhaya lamjob ufika lapha ukuthi insizwa zelele zisemhlabeni iphela okhokho bobabili ukuthi sazofalaza bahleli bafumnandi ushaya induku uphuza utshwala uthi wabeka abantu abephuza utshwala njengakufakithi bekunandi sekuphela lena kufalaza uthola ukuphuza lapha eceleni imibeke ebekayo imithombo ibekiwe ithi kodwa njengoba ngilapha ukhuluma kanjena lotwana ngifuna ukuthi bakuphuma lokuthombo ukuthubeka uhambe utshwala akungeke utshwala uma wafika inkukhu yagofoya ekuthombeni obelokhokho uzobuza ibona ngofela kuthiwe inkukhu ngendlela obekuthanda ngayo uthando lelise emhlabeni eyonakulunkulunkulu Intentwa leyo nkukhu iphelwe bantwana bahle basezulwini iphila kuyiwe esifuleni ukhishwe emthombo eguye inkukhu kuthiwa sekuphelele kanti sekungena uNkulunkulu phansi kwamanzi baba wafika wathi sekungangosha bamu ngiyamcela ukuthi emhlabeni ngephansi kwezokwenzela ephakameni ngizoleza into ezinye zesibusiso sathokhe kelimo zibusiso ezolwini Awe
izwe Nkosi elisuka kulo kusemzini. Baba unguNkulunkulu impela nyazi lezulu. Okokuqala Nkosi engicela ukukhuluma. Ngicela Nkosi nyazi lezulu usikhumbule thina manazaretha akho sonke. Nyazi lezulu umthetho xa usumdala inyanga yezulu yayakhulumisa imanga kubazali bethu yathi mabangabi nezibhalo kule nkonzo wathi ngoba iNazaretha yoba nesibhalo yohamba ngesibhalo. Ngiyakhumbula ukuthi ubaba wami ngiyajabula ukuba ngiyambona nawe ngiyamfundisa uMbele wayesemkhakheni wamatekisi eney'bhamu enesibhamu eside nesifishane nephamgama. Wathi umthetho xa usumdala mangabe uletha lelizwi uthi isibhamu senimaNazaretha kusukela namhlanje Ushembe. Wathi umthetho xa usumdala mawubaba banesibhamu wathi thina boshembe siyophela eduze kwakho bese somsala umuntu sibone thina isibhamu sakho sokuphela yiliziphi. Wathatha ngalelo langa ubaba efika bathathwa zifake etholetini esizululele nomgodi oshona phansi. Kusuka kuzobi namhlanje isibhamu sakithi emabheleni unyazi wezulu. Olunye usuku silapha nyazi lezulu ehleli ngalezansi. Kwake kwafika omunye ubaba uGotshiwe ngicela ungasho ukuthi uhlobo luni lomgcotsho. Ufika ekuseni siyasebenza siyashanela. Wabe secela ukuthi ucela ukuthi abizwe kukaMugasa lo osebenza lomkhulu. Uthi ubaba uma esechaza udaba lakhe ukuthi ngisiza unikeza umshanelo ngifuna ukushanela nokunikeza amathuluzi wamnikeza ihhala wamnikeza umshanelo. Wayeseshanela nathi washanela nathi lapha ebhekele umhlangano wawusuvaliwe uJehova wekade sokuvalile umhlangano kodwa esakhona lapha emagcekeni asehleli. Wathi mangabe uNkulunkulu esesinikeza isibusiso ukuthi bekade silima umuzi wakhe. Wayesesibiza ubaba esezosichazela uthi bantu bami ngicela ungichazele indaba yalo nkulunkulu onyazi lezulu. Uthi ngifikile mhlawani kuzongena umthedele ngahlala umhlangano wonke kaJulayi waze waphela bengiya ngasesikhukweni sika-12 ngenza yonke imithandazo nokaFobi ngiyangisho esabatheni. Kodwa uNkulunkulu uthe mangabe esehlwanela isibusiso njengomlimi njengomuntu obaza sezulwini mangabe sesuke sevala umhlangano eyehlwanyele wafanele wathi bonke akade besebenza wathi Nkosi babusise wathi bonke akade bevuma ngothwele Nkosi babusise nakade beqina amatholethi Nkosi babusise. Uthi nami ngathi abeni njengabanye abashoyo ukuthi kamini ngaphakathi. Uthi mase ngibona ukuthi ngithema ngifike ekhaya. Uthi mase ngifika ubaba wami umzala ehamba nomkhulu nokhokho. Wathi yazi bantu bakothanda yokwenzani ehleni. Uthi ehleni ngemhlangano kaJulayi. Wathi ungani na ungazange usebenze ehleni kuJulayi uqala uzovala. Uthi thina esingale ngesikhathi nisebenza nina la ehleni uNkulunkulu onyazi lezulu asitshengise izigwebo zethu asibhekisele nasemajele lapho siboshwe khona asigeze lapho singakade sikhona kancane kancane. Yonke imindeni abantu abafika ehleni bengazange basebenze ihamba ingaphethe lutho izindaba zasemanuko zihlezi zisobisha ngoba basebenza nzima kakhulu. Uthi-ke ngisize njengoba ngikubizile nje sisizela ukuthi sizokutshela ukuthi thina azange senawo sitholanga isibusiso sikaJulayi hambane njengamanje ehleli wasebenza sasebenza naye eGotshiwe. Sike saba sentanda namakhosi aseNdlunkulu inkosi uBhala nenkosi uZwane. Sisebenza amakhosi azakhulula amajazi awokhosi asebenza ajuluka abamanzi ifuna isibusiso sikashele. Usungenile uJulayi soke bavuka yini wasebenza. Soke wavuka yini wasebenza. Ulamemeza umhlobo athi lithi zenkosi abantu abavuke basebenze afikela yini ukuthi uvuke usebenze na. Okhokho bakho bazosindiswa kanjani ngalo nyaka lezulu. Sengihlala phansi ngonyaka odlule ngoSepthemba. Nyazi lezulu uNkulunkulu wakhokho bethu abamkhulu bethu baba uNkulunkulu impela noma abantu Nkosi bengaphika vele Nkosi akulula ukuthi abantu bonke bomhlaba abakho. Kodwa Nkosi thina siyazi sinofakazi ukuthi uvele ezulwini. Ngathi kuqina kunendoda engukele edole elodwa lapha eceleni kwami sibamba uNkulunkulu unyazi lezulu. Liyenza le ndoda iguqile ngale ndoda nayo elodwa siyakhuluma uNkulunkulu uthi khuluma nomzana. Ithi le ndoda baba isuke ezweni emude lasemapondweni laseNazaretha
Siyabonga Nkosi umusa wakho Ushembe owehlisele phezu kwethu baba. Sicela Nkosi la sona khona Shembe naphezulu usithethelele baba. Oh yami Exodus 3 verse 13 Ngazana uNkulunkulu ethuma Moses emnyalela bangaye bantwana bakhe inye inkinga wena Moses wayinenkinga ukuthi uzawufika ethini ubantu uNkulunkulu akuthuma bona inkinga wena Moses wayizothi uthunywa ngani kulabantu uNkulunkulu akuthuma bona kodwa uma ufunda umbhalo lapha uthi hamba usho Moses bantwana bakaIsrayeli ukuthi mina nginguye hamba Moses usho bantwana bakaIsrayeli ukuthi mina nguye uphombela isithima samambondo mefike zithule lapha ezweni lasempumalanga uthi siyabonga onguye uthi siyabonga Nkosi yamaNazaretha uthi siyabonga uNkulunkulu wethu uthi siyabonga Thixo ogeza izono zethu asengibona ukuthi uNkulunkulu owayithuma Moses yena lo uNkulunkulu lapha uthi uphombela bekhuluma labantwana behambile beyothatha intanga ethuma amadoda okhawula bathuma emzini kaMthembu basehlala ngaphandle bathuma konke nangena emzini womuntu bathi behamba bayokhuluma bokhawula bakhuluma bathi nayi Inkosi yamaNazaretha sesinayo bathi bebona umyalezo babona intangabu ivutha phansi kwesihlahla ubase bayaqabeka kunomlilo ongaka ubasalini base bayabaleka uthi esebize Inkosi yamaNazaretha ithi hawu bantu bami
Nguyena Nkosi. Akekho umuntu. uNkulunkulu sinayo ongafika ezweni lakithi. Unyazo wezulu. Uma efika ezweni lakithi, wethe hamba eThekwini. Uma eThekwini, bese ukufika umshumela umkhonazi ethempelini lakithi. Uthi lapho bathe basebenza kwa-RPM nasolwandle, kwase bakhona indoda egwinywa inhlabathi, kwase kudlika umhlabathi, wayemsemboza le nsizwa le. Bayifuna le nsizwa le, bayifuna beyimba bangayitholi. Ithi le nsizwa le ikhuluma, isifike zonika lona, uthi mthembe iphansi, base kuhamba uShembe, uthi mthembe isigqoko, ngabona umjimbo omhlophe, uthi bakuhamba Ushembe, bahlali. Uthi ungenile emhlabathini phansi kwami, uthi wangibamba bakhala, wathi mntanami, uzophepha ngomphakathi waShembe. Ingakho uNkulunkulu impela. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Intombi yakithi esikhathini Inkosi yesibili yayishawa inyoka, uma isishawa inyoka bayithatha bayise emzini waseThebalinde, uma isifika emzini waseThebalinde kwakha ungumahlombe, letha umntanami nani, uthi wathi ushawa inyoka, yathatha ithatha umbhoko, kepha yathatha uwalking stick. Uthi yasiyibeka uwalking stick ithandaza nabagulayo, uthi yaphinde yayibeka uwalking stick ithandaza nabagulayo, uthi mawubona ukhomba wabona ekhipha into ngaphakathi eyinkunzi. Uthi yayikhipha manje nokuhobona okushayile, uthi wanakhishwa na-walking stick, uthi wayibeka edoleni, kodwa ngamlomo yayiphupha. Ingakho mthi size uNkulunkulu. Phakathi phela mzini wakithi wakhomba ukhomela lapho khona ezokwazi khona ukhosini, uthi wathi uNkulunkulu ugwele, uthi wathi sizobona kanjani kwaNkulunkulu, uthi wathi kuqhamuka ukhosini, wayesenikela, wathi uNkulunkulu ubalethe lapha emhlana wami, wayesebeletha, uthi bafika ngaphesheya, wayesekhomba wabetha bami, thina boShembe uNkulunkulu omkhulu. Uthi naboShembe njengasihamba lapha, sihamba kahluka njena, nomfula lona, siyobuya, esingasaweli, esithawele emfuleni, kepha sibe siswele emgwaqeni, kunjalo namhlanje. Nokubili ngibonike igama layo. Uma uwela phezulu, ukhomba phansi. Uma sefikile, wafika amadoda, akhona lapha, washawayo, waselinda, umbomela, walinda, wama, hambala muzina, wathi uNkosi, akangena etabami, emzini emini, walinda, wafuna, wathi uNkosi, ungalela lapha, uthi wathi, ilanga leliphakama, wasengena, uNkulunkulu, eshaya ugubhu, ulibamela indlu, wathi walela lapha, ungalendlela, uthi wanaka, wathi akulala endlini yekela umuntu. Uthi baze babona indlu ehlezi khona, ebekiwe nje, ebeka amageja, uthi wabeka lapho, wathi hamba walandela yakhe, uthi wathi bamfica lapho, wabheka iy'ntatha, uthi uzobheka le muntu engimbeke lapha, uthi wamfica uNkulunkulu, usukukhanya emhlabeni, uze kuyofika ezulwini, uthi bebuka, ubona okhokho bakhe, abangasekho, bamhaqile. Uthi wasebona lapho, uyophenjana imali, yasezweni lakithi, uthi uNkulunkulu lona. Nkosi usizi lwakho.
uqobo lwakhe emhlabeni. Kwabe kwenzeka ePhalamende mabe sixoxela ukuba njengoba kukhona umlungu wafikayo angiqoqile ngokulungu ngiyokufakaza indaba yokuthi uNkulunkulu ulethe izulu emhlabeni. Kuthiwa kwakutolika inyanga yezulu ngesikhathi senkosi yesibili. Iyakhuluma lo mlungu itolika inyanga yezulu. Kuthiwa wathi Manazaretha sengilibonile ukuhamba kwenu nokwenza kwenu impela ngiyakungena izulu. Ngesikhathi inkosi uLanga Thomas eselithatha umsebenzi wakhe uthi tolika babona utshela abantu nazokhuluma ngesizulu wena mtshela ngesingisi. Uthi kanti kade ishiwo lo mlungu lapha mina ngiyaphikisa. Nina Manazaretha ningizulu. Kepha ngithakathi izulu. Ngiphakamela ukuthi ngisho ukuthi Manazaretha engcwele njengoba silapha sezulwini ngesiteli loNkulunkulu. Ngifisa ukubonga Nkosi ngoJanuwari ngizange ngikwazi ukuhlala emhlabeni ngaze nangokuphula kuphela. Kwase kuhlabeka ingane yami eneminyaka eyisithupha. Yangena esibhedlela ingasakwazi ukukhamba. Umkhamo ubuyele emzimbeni bese igula kakhulu. Bathe udokotela ifa izitho. Ngase ngiya ugama lezigameko phambili Manazaretha ubombele isimilo esimangalo. Ngayolibika le ndaba bethe udokotela bazomhlinza ensweni yakhe ngoba isivuvukele. Kwahlala mina esibhedlela ngamkhipha mina ngoba ngafuna ukubona ingane amathupha. Ngithi sicela uNkulunkulu emhlabeni. Ngithe ngihleli kwase kufika insizwa yamaphansi. Ithi mina Mshumayeli ngithuliwe kuwe. Hawu uthuliwe mthathekulu uthi ngithuliwe uLanga Thomas. Uthi ufike kimi. Bengumuntu obeleke esontweni. Yasifika inkosi ithi uyahamba lokwenza uMshumayeli umthandazo. Ithi lensizwa mangene sangwena uthi Mshumayeli ngibona uphethe ingane ebithunywa amadrip nezinto lezi zasepiyela. Ngoba ngiyisikole ethempelini eThokosenjabulweni la phezulu loNkosi. Ithi ke lensizwa ngiphice uphethe ingane ngithi ngathabe khona ukwazi ukuthi ngikhulelwe ingane. Uthi ke ngithunyiwe kuwe ngizo ase ngibona usefikile uNkulunkulu enganini yabo. Iphumile mhla ka-15 June abangisuka ihlinziwe noma ihlinziwe kodwa udokotela ethi bekunzima kodwa kube yimpumelelo. Ngalokho uNkulunkulu phambili kwethu ayibonga. Okwathi Manazaretha uthi sibonge uthando uNkulunkulu asithanda ngalo. Amen. Ngoba uthando lwakhe lusimangalisa khuluma ngalo inkosi yesibili. Ithi kwenzeka ngelinye ilanga kwakusePhalamende ikhuluma nebandla elingcwele lasezulwini. Ithi zolo kade ngisedabro. Ithi bengiyokudlulisa amaphepha athi ithi bese ngihlangana nephoyisa usayitshela nomlungu osebenza ngalo. Ithi bese ngibingelela wathi hawu mhlawumbe Ushembe na. Ithi ngavuma ngathi ngosithi kade ngizwe. Ithi kade ngangizwa. Ithi inkosi ngase ngithi ngena cha awungazi mhlawumbe babo usuku. Ithi awukhona ngafisa ukubona. Ithi inkosi haya ngisela. Kodwa mawuthanda ukubona ungambona ngokugcwele yonke. Ithi ngizakucelela ukuthi uNkulunkulu akuphamele sezulwini. Akuphe nendlebe yasezulwini akuphe nengqondo yasezulwini. Ukuthi mawufika ePhalamende kusasa ufike umbono. Ayibona. Amen. Ithi inkosi bekuthembisa ngani manje. Uthi ke umlungu hawu na uma kuwukuthi uthi awusehambile pho manje la ngizokubona kanjani ukhuluma ngokukhuluma. Ithi ke bese ngihlanje sizihlaza endlini. Ithi ngixoxele abantu balefoni. Ngoba kwakuthi kwakungilodo ngisasixoxa ngazibhala izindaba ngathi abangaba bazizwa. Ngathi abagula uyabathembisa. Ngathi uyathandana ngazofana kodwa zonke izinto. Wathi wathi thina mabadini besicela ukuthi lezi zinto ayisembeke.
Bantwana abahle basezulwini okwethu ukuthi sibheke onyazini isikhathi olimi lwethu. uNkulunkulu asiphamele sezulwini asiphe ingqondo sezulwini. Size sibone ukuthi sithembe uNkulunkulu. Silugade ulimi lwethu ngoba ithi Nkosi ithi la ekhaya wona ngazo zonke izindlela. Ithi wona nangokuhamba. Ithi wona nangokufunda. Ithi wona nangokukhuluma. Kwaba wayefele uNkosikazi. Sehlala. Ngesikhathi senyanga yezulu ubalo sifika nabangezi. Phezu kwentaba umhlaba ngo-1979 qala ukuvukela. La yathi khona phezu kwentaba umhlaba ithi njengoba siyilapha izolo kade sibeke izinto egcwele. Ithi ezulwini emzini ogcwele okhazikela phezu kwelanga lapha sonke sikhona. Ithi lapha kungangeki khona isona ngisho into eshizana. Wase kusuka uthini inkosikazi ethile yathi engene ukuqina simlalele njalo uNkulunkulu phakathi ukuthi asiyekuphapha. Sibuye ukuqina. Kakhulukazi siqina lana ku-social media. Sihleke nento engehlekisi. Ithi le nkosikazi izobabona abantu. Sebezogijima kubathenga amafoto abo. Ithi uyambona nje mina. Ithi ngothenga qina ngoba ngijike kahle kwakuncane bami. Wathi usuma isilele nkosikazi. Yasibona isodakela oluphilayo. Yayisikhala kakhulu indawo Ushembe ngoba sonke basesinkundleni siyambiza Ushembe. Yathi usindise toyasiqhamuka into yasezulwini. Ungalozile waselungisana sakhe. Zathi zanda mezohlala wasesidoda. Wathi ya uthemba bambeleke Ushembe wakho ozohlala uyena uzokhipha lokho. Waze basa leli phupho lihamba libuya ekuseni iyo le nkosikazi yagijima yafuna abantu abageza amafoto khona. Yathenga leli foto yathi mayifaka nje esifubeni sayo lase liyakhuluma yathi uthe uzomthenga qina lalela usezigidi ney'nkulungwane kusho ukuthi wena uyoqina. Yahlaba asithabuni Kwathi sekuselifu le imbili yaziphezulu sengifuna
ngizofunda isifundo esibhalwa ngoMsombuluko. Ngizobhala ngeSabatha. Ngathi ngibheka i-timetable yaSolwethula ukuthi ngabe ngibhala ngasikhathini. Ngiyabheka ukuthi hayi ngifunda isifundo esirong. Imbandela ithe uma isifundo esisodwa awusadlulile ka-semester 1. Ngakubiza nyaZolwethula ebusuku ngiyakuthanda ukuthonga nyaZolwethula. Ngakubiza nyaZolwethula wathi ayisekho into engangingena manje. Angazi noma nyaZolwethula ngangiyidinga yini. Ngacela ukuthi nyaZolwethula kusasa ngicela ukuyobhala nawe. Ngashona khona esebe bayazi abafowethu esebe emangosuku. These sifika khona ngabhala nyaZolwethula aphuma ama-result athi ngiphasile. Nayo-ke indaba la ukuthene ngiyithethe nami ukuthi ngiphase ngoba ungusizile bathi ufuna ungitshengisa ukuthi uNkulunkulu. These kusemester 1 sihlele after ngabafowethu sasibizana ngey'ntwanana bayalazi ulimi lasevasithi. Sifika lapha sizwana nabantu bahlala lomfowethu endlini yami upheqifayo. Usiyangibuza ukuthi wengemfunanga la emangosuku hayibo noma umuntu ezondalela ngizofunda lapha. Wathi wozala wahlanganisa i-construction material ikhona nazo abantu bethi thina sikhuluma ngiphethe nkosi i-academic record. Awuhlangani u-50 nazo kodwa wena wawukhipha lo 50. Ngakwazi ukudondoza ukungena ka-S1. Phezu kwalokho naSolwethula wanginika ibhasari ngiyithola lesithi siyofunda. Ndaba esource abafowethu badondoza ba-aplayela namabhasari. Ngiyabuza ukuthi bafowethu awungingasangithi ni-aplayela amabhasari hayi sasingakhonanga. Awubahamba kwakwaplayela ngithe sengilapha step 8 ngathi awubaba ngiyabheka igama lami ngale ubhaliwe phezu kokufeyila kwami nyaZolwethula. Ngafunde emangosuku mahhala kulokuthaka ngawe nyaZolwethula. Siyabonga Jehova ithuba osiphalona baba. Ngicela isibindi Nkosi yeSabatha. Ngicela Nkosi uyikhuluma indaba yakho ngobona Nkosi. Wangithanda ngelutho. Mhlawumbe futhi sengiyabonakala egcibeni ngendlela. Uyangazi Jehova ngiyimhlelile. Ngizibi zakho Nkosi yeSabatha. Ngiyabonga Nkosi.
ngelinye ilanga baba entabeni zaseGoli kwake bagula inkosikazi ngazakithi yaphathwa ukufa Nkosi esingaze sikubone emhlabeni yagula Nkosi amaNazaretha lo mama waphathwa Nkosi isifo wakhulela amabele aphumulisi kodwa akakhulelwe futhi akacelisi insizwa zayiqashile lapho naba beseduzane amaNazaretha bathi bamhambisela umthandazo lo mama wazama mbona lo nkulunkulu esimkhonzayo sahamba isikhathi yafika inkosi yakhe kwakhala amakeyboard wasa ngoba amaNazaretha amahle enkosini noma singahamba sephi lo nkulunkulu onyaza akabe yithemba lethu kwakhala amakeyboard kwathiwa ngegama kanje sakazi wangaphila wakhula amaNazaretha ukufaka phambili lo mama ukhulelwe ngabele ubisi akakhulelwe futhi akacelisi wahamba lo mama ungathi uprincipal organizelwa i-medication ne-medical kwaze kwasibana amaNazaretha ngoba akafiki lo wabona ukuthi hayi umthandazo kaJesu awumsizanga safika inyanga zaba ngomqala zenza konke kwathi ufa ngaphambi ubafeko wemsela kunakushona ikhonile ngaphela amabele futhi wena ithanda kabi indawo enobisi sabuyela lesinsizwa zathi silethele uNkulunkulu wasephakameni akamazi waze wamambona wahamba isikhathi wawusufika Nkosi yeSabatha emzini wakho wasekuthuthukile asina ngisho isitende basezithi awukhona lo Nkulunkulu aphezulu apho sicela kuye wesebuza wathi Ushembe ngifuna malini wathi hayi ngafuna imali ngishisho lapha ePhakameni esitokana se-transport lo mama wafika ekuthuthukeni yaphela inkonzo wafika phambi kwenkosi yeSabatha uthe mayifika njalo phambi kwakho wayesefika ebika wathi baba useluzolula imali khulume etafuleni ukuthi mawukhuluma nenkosi yamaNazaretha uyakhuleka ukuthi wathi ngiyagula esimbuza athi nani wathi ngikhulelwe baba amabele aphuma ubisi angikhulelwe kodwa futhi angicelisi esinkosi yeSabatha kulungile sohlangana nawe bakho ntabani nkosi wathi wayephuma ngesa lo mama hayi zathi awulo Ushembe wena uzongibonisa abantu abanganga uthi uzofika kwami ngibuza i-address esalela uNkulunkulu waNazaretha amen nathi silele nkosikazi badlula insuku esibhuqa wabaseduze wathi umtshela Ushembe ukuthi elakwami isango liyavala ngo-9 njengoba ngafikile ngikulela ngokuthoza Yasiqhubeka nkosikazi yasifika indoda ngithi ePhakameni ngicabanga ukuthi makumsobuluko uthi lo mama ifike emngeleza yaqondana nekuthi lo mbheje yathi sibambana bathi umsuthu lo mama uthi ngathi ngithi mvusa ikhanda uthi ngambona esevula umnyango wekamero esevele ngophisi loNkulunkulu esikhuluma uthi wathi yama akhuluma ufunani uthi ngathi baba ngiyagula ngibulele Nkosi amabele aphuma ubisi angikhulele kodwa ngicelisi ithi Nkosi sePhakameni nathanda wazi ukuthi yini edala amabele akhakhulele aphuma ubisi ungakhulele angicelisi uthi Nkosi emakhosi ngiyathanda uthi bese iphathele ngoba akamhlophe ngifika ezingawo lapha ekuthuthukeni uthi wayesethi dlula uthi kudlula ingane esigqumele ingane yafika hlala ngala kombhede yanicela ibele laze laphela lancane lele ngala uthi wayesengibuza futhi usathanda kwazi uthi ngathi yebo Nkosi ngiyathanda uthi wakhambeni yaphinda yancela laphela uthi esimbuza uthi usathanda kwazi uthi ngathi yebo baba ngiyathanda uthi esiqhamukeni wathi dlula wena uthi esifike yayisibeduze kwalapho eduze kwakhe uthi esithi wona ibuza ukuthi ngingafuni uncelela ngani uthi ngasengibuza uthi thanda ukuba iJohnsani zithi ukukhula imbozane emhlophela pheka uthi esithi baba uma wangijikisa emhlabeni ngizomenzela into enkulu ngakho ke Nkosi angikwazi ukucela kuwe ithi Nkosi yamaNazaretha ubona ukhulelwa amabele ubisi ungakhulelwa ngelisi wathi usa-high school
wakhulelwa uthema umtshela lana ukade ngithanda ijwayelene naye wathi ezokubona wasifika imali njengoba ibona ngafuna umncane isikhulisi wathi ibona lesibili wathi la imithetho leyokuqala basithi wathi bazothina abazali bakhe wathi ibona le wathi lena imithetho akasebenzi wathi angifuni ukuvela phambi kwabazali bami nengane ekubeni bathi akuye esikoleni ukhulana mabela phuma isuka ngesikole ukhula isivumelwano somuntu nomuntu mayikhulelwe izali ngane iziyeke leyo ngibela ibongosi ngiyazizwa siyabonga lo mama Nkosi waphendula baba ngoba yiNazaretha